We're back! Abo, last 15 minutes of our show. Dito lang abo 98.5 IFM Cauayan. Iti idol tayong FM ko. At apo kakaasi mo dagiti board of judges tayo. Marigrigatang nga ag-judge. They are all good. Kung nada kaya tapi kiti nga pagtayon isuda nga upatin. Mabaling nga rutikas dito tang. Nakakita amat. Anyway, thank you so much kati kita nga sponsors tayo nga isuda mo tanang po ti ag butos na sinuti kaya nga mga bak. Of course, inagana man isuda balong. Niyanting kasi of Hello Hawaii. Nanti Maria ti Amerika. Yes. Antinelli ti Hong Kong. Ayaw, USA. Apo may may USA, kumamot. Amerika. And then? Antinelli ti Hong Kong. Ni Ate Ere ti Hong Kong. Yes. Of course, my wife, Jun Seriales, iti LG Ramon. Uncle Jun ti Saudi Arabia. Ni Kabsat Ron Zipagan of Boston, Massachusetts. Ayun gayam, nangkal nga ko. Oh, yes, of course, adi talatang man ang taba iso na. And di pa nga bimutos. Urayin di pa iti butos na. Okay, siguro nasasayat no, kumantatapay. And then, afterwards, iyan na kakaasim adagito aki-focus iti camera. Gun mo ati camera. Ami tatunggal ada lumabas ag gun. Anyway, here's something from Bobby Gutierrez, Ilocano Classic Abo. Dati ka kansunin me. May paay katagiti adamina tayo na itatang nakamansayag pa lang. Ngamin usually kangkantayan da ato'y Abo no dagitay vigil kas jay. Tanapintas ngamin iti linabag na ngarod. Of course, we also have Ading Venus and both Venus $15 of Singapore. Nabayagin biyag ko aditan nagkita. Aldaw ken rabi iya paspasungaden ka. Jakun mas baalan tuy iniw ko ken ka. Sumangpet ka kadin. Pagyek asan yata. Pimanaw kalata di ka nagpakada. Napanam lugar di ka pa'y imbaga. No anyat ginuram nga inaramit ko adi mo kinaya. Ken di ka ginusto. Iti mo malem ket siyak tay agmay maysa. Si papan ni midakti abay jay tawan. No ada lumabas salud sudan kang imti ayan mo biyag ko. Di damet ibaga. No siyak tut pumusay ket siyak tay agmina. Dawatek o biyaku sumangpet kanto kuman. Tumay munto kita enti nagbanagan na ding inay ayat mo. Ngaing ka inulila. Malem ket siyak tay agmay maysa. Si papan ni midakti abay jay tawa. No ada lumabas salud sudan kang imti ayan mo biyag ko. Di damet ibaga. No siyak tut pumusay ket siyak tay sumina. Dawatek o biyaku sumangpet kanto kuman. Tumay muntu kita enti nagbanagan ta. Iinay ayat mo. Naing ka inulila.
Okay nga Rod, kiti prizes na po courtesy of Idikan Ita family. We have dagitay naibalikas mita tayo na lista ang tantumong amin. So kaya Kiti members iti Idikan Ita family. And of course, Pacific Star International Employment Agency for the trip for to Malaysia ticket. Ayan. Wow. And of course, of our very own Biosynergy Organic Fertilizer kaya Agri-Saver Liquid Fertilizer courtesy of board member Fred V. Alili. Ken Carl Jason Alili Tiaga Isabella. And of course, Doktora Jun Seriales. Wow. Ibagat ko. Kani Attorney John Mark Pastor. Wow. Operator. Kani Judge. Judge. Dyan sa reago. Taong manlaang na kita. Ngarod, adan abo iti. Adan abo day nangabaken. Kaya they were judged according to the following. Aguro kata-kitaan taman ulit day. Vocal or tone quality the teamwork no kasi no kapintas iti boses. Now we have 4. One, tonal quality and of course musicianship. Musicianship the dynamics nga mahong kuna the Aja biglang ako bigsa biglang upsot. Dynamics. Interpretation no kasano na nga internalize di kanta, stage presence no kasano nga kumalayat dito diding ka nag-split in kana kumanta. Adi kasi 30%. Matati madisdog na di ka. And of course Ilocano diction nag-importante nagdakila po 20%. No maawatam iti sawsawan na habang akan kanta. That is 20 Ilocano diction. Malasim mo gaminti na magpaklan nga Ilocano ko. Hindi pa nagsao. Haan. Ureha nga Ilocano no talaga nga kaya na nga i-deliver. Sa bagay. Yes. And last but not the least is the piece with a suitability or difficulty of the piece. No kasano karigat na di kinanta na. Tadamot itinalayang agkanta na pintas si tono. The stage presence nang imti kinanta na Mati may yan natop. Nakatanggap ako ng sulat mula sa amin. Kasi lang kalaka, nababati points na. Iso nga, no, kaya mo nga nangato iti points na akit kanta mo kategijay. Narito ako! Di ka rin. Ngarod, itinangabak. Oh my God. Kitaan taman. Iti mangabak iti 1,000 pesos laeng tata for the meantime. And then to the grand finals, 10,000 peso cash, a recording contract from FDD Production, a trip for to Malaysia. Yan, dagitay. One winner laeng apo. Winner takes all ang kunadangam. At tulad to consolation prize. And of course, gift pack courtesy of... Dahil ito yung mating... Dagi maabak tata, mabalinda walang subli, di ba? Balindag subli. Pare-schedule dalaan kasi yan. Kan ipagpakaon namin apo dagiti familia ti maabak agitulin ta ti tali. Maus-uso DJ abroad di kadi ayan. So agitay apo the depression na dita overseas. Apo agbuya kay tati adda kami manan maawan apo dagita nga sa gubanit yo. Di kadi. At ito may kaduan ni nagdakkel ti problema nang kaslaawan di kadi. Tila da bobrata tayo. Jay ko. Okay. Kaya mo ko tikot ko tata baka tarong iya bantay nga ro dagitay nagitay contestant ito likod ang tanong makita dali iti votation. Ay kung nga iparang dintel ta nga bagan. So our winner, ladies and gentlemen, for today's monthly finals for the search for Ilocano Idol 2019, ito yung 98.5 IFM Cauayan City, ang Idol kong FM. Ladies and gentlemen, may salaang ngamin di mga baka. Our contestant number 4, Renz PJ Bulan. Iso aputi nagbibinutusan da. Anyway, you can come back anytime. Ta itikinita na apo is the jay kinalawag lang ti piyesa ken kinarigat ti piyesa. You can come back anytime ta amumi nga everybody adati karapatan na nga mga bak. So nga rod iyawatan actually nalalaing damin Nalalaing da narigatan da but kung natangrot agtay dala amin kung no i-break you ti tay kung nakanya da. So ibasa man ang kita nag vote balong kita.
I-search mo na kita ng bot. Oh, no, nagkaduda. Ni Nanay Venus, City, Singapore, ni Yes. Kuya Joseph. Actor of Cauayan City. Shaq, ni Auntie Maria Peters, ni Ate Ella Of Iowa, Hong Kong, USA, yeah. ni Auntie Juvie, ni Auntie Kathy, ni Auntie Charity, ni Uncle Ron. Sino ba yun? Ni Auntie Kathy. Ano? Naikabel ko na. Maria Peters, gaya. Auntie Maria Peters. Absent di ka sa Charity Lianes. Ayun. Uncle Ron, si Pagan. Of Boston, Massachusetts. May isa nga balay actually DJ Boston dahil kita iso nga handla nga iso na ti bumotos. Buo di Doktora Emily ni Kabsat Marivic and all of them of the members iti balay dan may isa ti butusan da kasi. So kaaro ba? Alaan niyo DJ Price kini Juby and this has been your Manong Jun together with kaya agsaugan John Mark Pastor. Dito lang apo. Operator, Embalsamador. Dito lang apo, IFM. 98.5. So, Idol tayo ka FM. So, next week man yung karuba, the same time, of course. The same station frequency. 1,000 for the 500 the consolation prize. So, thank you so much for being with us. See you again next week for another round. Kantay kapintasan, tan naglabasik day taropam. Kiday mo, anaahitan, sino katang pinaugadam. Buok mo anak kulayan, pintas nga aglaplapusanan. Ti dakesnahan nga nilakay mo, tiin ka isagsagan naan. Aanmet nga kay makibibiyang, no iso ti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kaket na yunam, sangulikod pa ekstensyonam. Angin kumay sarding mo kuman, talakay mo alipliputam. Tayo tinang atlong kanyam, idibardang isip kapailang. Ay maulawak sawen, maulawak sa Mildred. Jakneten mataros ang tigtig ngay mo analimed Mildred. Kung nakunutay ka denden ng asawa tiin ka ipagpateg. At talagarot ken kandi ka payla amarmarnak. Sawen maulawak sa Mildred. Jakneten mataros ang tigtim na mo analimed Mildred. Kunak nutay ka denden ng asawa tiin ka ipagpateg. At alagarukin kandi ka payla amarmarnak. Si kantay ka baknangan tilad at pagpalpala ilangan. 24 oras ka nga online, puro selfie kargan at timeline. Kasano nga tamit kay pamilyam, din pa'y pulos ama pagserbiyan. Kasta lang aruden iti ubram, balang kantis kan tupain lang. Barang ko at dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan anuno nang isip kudil mo, when no narasay tahid kiday mo. Tinapateng may sat lakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawen day tapuso, day tapintas sana punno. Papudawen day tapuso, day tapintas ana punno.